Nkethinkatho na Antony Mutegeri ambirigira nwithiritwo na kiumia giki thongi bwega nutuba kuona kanya kugwatanira na uni kiri weru njumo tukubona arua bitagwa ntinyari kinyo jani jamaja tukubanganiritie kiri ndeto chetu. Biashara ba mirara are gukenera thoko enjero ya Djibouti bakiromba thirikari kuongera barua cia biashara. Thoko ya Mirazi wani Nairobi kubangirwa kwa biashara bakionania wirigiro bubu nene. Boda thiru roje ne kuga mathiko jao jatibati gutonyerwa ni asiasa bakiuga ni bakwangara nuru wa mibango yao. Twakuretera gicunji kia bithatu na kia muthia kia rugonoro mwanya murumo jwa mpanga. Otuko bwana arua turi kuria maoni jaku ni jari kwigurura kurugurwa kwa thoko ya Miraa Djibouti. Maoni jaku ni jari kwigurura kurugurwa kwa thoko ya Miraa nthiguruni ya Djibouti haraniria na bautwe gukurukira 23578 ijire ithatu ithano mugwanja inyanya nkatho mantumiri ciaku ora tugwita na mbere nkuruki no ithiro gitiga gicoki giaku kurukira mitandao jetu jo Facebook na kinya YouTube ara turi imwe kwa imwe monanirio mathithio tukubana arua ni Purity Richard tukiandiria nteto cietu biashara ba Miraa kuma ntere cialare egembe ni bakathite kuoneka kwa thoko enjeru nthiguruni ya Djibouti amwe na bo wa biashara baba ni barombete thirikari gutigira biashara baba ingi nkuruki ni bakwewa baruga cia gukumia Miraa ndene nthiguru eu Nicholas Chabare atumenyithie nkuruki. Ripoti ya kuruguka kwa thoko ya Miraa nthiguru ya Djibouti nekeneretwe ebonene ya biashara kuma ataoni alare baraba kuga ikathi nambe na kuongera maguri ma Miraa yao na muno nkuruki kwithira bana guntu okwingi kwa kwenderia wananchi bawiretwe muno nonto ba thoko ira yonegete Djibouti iba ucokia nkatho muno kibara basukumite mwanga kwa atwika thoko atongeria beto baguma mbere njo na Kenya basukumite kwa atwika thoko kuonekana mbere ibo ya sana itowiretwe nonto bwabo itowiretwe nonto ba thoko ye Miraa kuonekana Djibouti na thoko ne thera ye mini Miraa ne thera ye spices mwanya mwanya ne thera ingredient mwanya mwanya kwina kisa kwina kangeto ofisi tutamenya ngani mirere ko yongwe ka importwa na thoko Djibouti njo ke thirikari ebwetheti muno tutha thoko Djibouti lakini ora batushughulika ira njira ke ukamatiwa Miraa ibatu ethera eta inyangari kawaida ora yeta mbere ndaberu muno nile ke maoni yakwa kwa anti wa wele sensi bangi betho ba Miraa bangi ikenda thoko yeta bwa amwe no guba na ntumakire thirikari na atongore baba kuthingatiria thoko eno bakiuga ibwega bantu baba kaithero bakinenkero ruthara kwendagia nthiguru eno ya Djibouti baithero baba bangi thoko era ruru Miraa itebatira kwenerwa tubende ka thatu ne batire gukumana na ntu baba ikemno ekenda tumeokoria na beto no to ga kwa le thaya na beto baba ikebe bakangite mno no tuba Miraa kuthira ere wete mauri lakini thai to kwa ni to ka okira nini thoko yonekete ni thoko mbea sana ende wote tekwanda thoko yethore antu bele ka bathatu thoko yethore antu bonde community yonde Miraa yethore ni kwendi Miraa na Djibouti lebuo to kwenda tuende ta biashara ya antu bele to ya Somalia ya tu kwenda sio Miraa ni antu bele kwa tu antu bange bategurwa Miraa na antu bele bari ura Miraa oba kwenda lakini biashara yethore uru muntu wenda akendia na kaurerwa kwina kintu kimwe tukuromba batu turi aremi na biashara ba Miraa twiromba thoko ye ironekere igia kwithia yukumo kiritimba kutwika ni thoko ya antu bagai kenda mwananchi na muremi afaindika direct nonto thirikari na ara twatethũka ni thirikari yukumire ora bara atongeria beto barone thoko bakolome baibange boya kutweke thoko ye ni muntu wende kenda muremi mu biashara bonde kutweke ba benefit kuma thoko ye iga kuingiliwa ore Somalia ingilirwe kwa tweka utire ngwe tuwa thoko ni ria Somalia lakini ni Miraa ketu yone antu bagai utebye mwananchi okawaida na no utebye muremi wa Miraa afaindika direct antu bondi ba license kutweka antu bena license atu baingi tanto mama kutuka ni baba na license ya Miraa
bonge nabwo kyo kama tibomera ite batu kwa thirikari batu shughulika mantu ya taxi odeko ya bakario to ita taxi ndo wa kende sio kama tamira Kumalare Benoth Petan Class Chabari Kirinte to ingi na ndia biashara bamirana tongeria bao ntelechia ziwani Nairobi baugete ni bakwaraniria na maabisa ba thirikari kenda kumenya ndira thoko eu ikanjiria gwa kwa bagitarire ni bakwirigira munini wa rais noe Professor Kithure Kindiki kana rais wengwa nuoga atuma kuruguria murandi juju bakiwa kithabu bubukathi thika bari tayari buruko gwa tambaru thirikari ya Kenya Kwanza. Anthony Kathenya atumenyithie nkuruke. Ntukujiri tunyume ya thirikari ya Kenya kwanira kurugulu kwa thoko ya miraa ya ndia Djibouti na mwerekera wa endia bwa miraa ndino kwithiro kinenkanio kiri endia ba miraa a biashara ba miraa muji wa Nairobi na bobe na ikeno kia mwanya nyume ya thirikari ya kaunti ya Nairobi kwanira mubango wako kwa thoko ya miraa ya ziwani Ntereja Karioko a muji wa Nairobi. Barua eno na ile yandikitukira ya biashara ba miraa kiwanjani giki ni thirikari ya kaunti ya Nairobi liu kibanenkagira ntuko mugwanje ya kwithiro bakithama kenda wakibwa thoko eno kwithiro bukiambiria kile walanire bwetu na indi bamwe ba miraa ba thoko ene ya ziwani baugite ni bakwaleni na mabisa mwe ba thirikari nene na ile ya kaunti na kwina wirigiro ba urugure kire wa kibwa thoko eno kuthithia kiume tuthiete na kwithiro butongeretu ni munene wa rais Kithure Kindiki kana rais William Ruto. Kulingana na biashara baba kithiro bobo kathithika ikithiro ile gikeno kinene kire biashara baba ba miraa nontu bethiri tubeterete thoko eno kwa miaka mingi. Kuma muji munene wa Nairobi, Mbita Anthony Rangi wa Kathenya. Atete na mbere na atito ingi na ndemo karidigite wa boda boda rutere rwa igembe nwe Patrick Gitonga noreti anto batige gutonyera mathiko jara babanganitie gukia ndwa na kwaragania mibango yao ni barombete maabisa ba ukaria kujukiria tagaria ra kiwatho athukia baba no chibo wathiro roji ne noreti etite baba kurumira watho na kwebuka gutumirana banini kire biashara ya boda boda. Marion Karugi no ina report ije. Etithia ba bonda kuma location ya Thiruruji na Igembe Central batongeretwe ni mukaririte wo Patrick Gitonga ni baikite musemanio kambini ya Sibo kwaririo ritingwebo na arabakiaria bonanite kumeneria karikaria rua mathikone ya mwitithio mo wa boda araka sakasa ya umire na ikundi kimo kia tonyera mutaratara ya mathiko kwe mantu yatokete of late ya kuhusu sekta bikibiki na arako twika kwe antu bakai baraba kwe baka injaki mathiko yara yako inivo vantu ba bikibiki bakenda kwethia mathiko yara niyo kankwenda kuwa nde chairman Igembe Bonda Operators Association that yekundigirage kwa injaki mathiko kikaethia mathiko yara gutitha kwina Honda section yu ya antu ba bikibiki te antu baraba kama tabiria na te operators ba bikibiki bongwa niyo magana te oma so ntukweru are ndenda kuwa atire babu antu barabo bwethetie mantu ya na babu formete ikundi bi imbeeta kumenya ikundi bi ni ikundi bira biethete bisi organized na antu ba batiringa matatu ya bikibiki ne ikundi kira kiusia na miandarati na ntukwaru are ndi wo unke ba ya honyo that batu tu antu ba bikibiki tutetekeririe to ya bikibiki re thokwa ne omagana te omantu ba bikibiki tutetekeria ntukwaru are antu batu ko ya bakakangila mathiko yara batu tu ngo to participate tuka contribute mbia sieto alafu bakia bakathokia manto bakia baka injak mathiko kwa tuka nya family members batitha baina time cia kuthika mundu wona thiri antu beto abikibiki twetegerika na twetegeria iyo atutakuba na ntukwaru are inkwenda kubwira babwe bokorita ngweu itobomea bokia kwa ethio tutobomenya na tutatukua tunawachukua moja kwa moja kwendenya niko kodemu na sauti nene kitendo kile kiabwithirwe ni antu ba drug dealer kwe ya ba injaki mathiko yo mosi etura yara yabwithikite Thiruruji ara umutethia na bathukiria antu bikibiki rietwa itukwenda community at lunch emenye antu bara batari ba bikibiki bare drug dealers ibamenyeka na thai no ntu bamikakati era twekite itukoromba nyotongoria bwetu na security team batutethie kundil na antu bau no ntu iba kumenyeka bare ya kwatweka ngoyo kinyothera be na bikibiki
toka matabiria ni ku distribute miandarati in between antu ba boda bonda na kwenderia antu bangi kinyabra ba kwendia tutakwenda antu baraba kuma ruterebe ya ukumira mantu ya mengi gato kubwithia especially rira turenda ginya mathiko bakeya bacie thini antu ba bonda bonda na ba ukumira kuthuki antu buu bukabua ni antu batibui lakini antu ba bonda bonda ni antu babeya na itukwenda mantu yonthe batwe tuciumanie nayo na tuyolelie boya na tukethera tutikwenda kuingiliwa ni antu bakututhukia ndakompea ina mwana urokwiri mwana na kwitneve na musiari na mwana omulumu kite nyamene owe nawe mume mekindori uyo gwithie drama uteke mathiko tukarite nthi twacanga pesa ngiri wanuite no tacangite tukaira mwiri ma Nairobi tugeya yuwe yo yutegera mairi thatu no tukandamiza pio twende na gwatuka kinya ina mwana atapata nafasi ya kuomboleza mtoto wake. Haki ya Mungu laana itafuata watu. Ni araba rombete anene baukaria kuma kiri thirikari nene na ya county utonyero bawate wikira mpene amara maria bau na ubajukirie talia riri tureke watho. Nkauria security team yetu both the sub county level na county level boto watike upambana na antu baba kuya kuthukia sector bigibigi. Kiripotera Weru Juma kumembe Bito Marion Karugi wa Kinyua. Kirenteto ingi na ndi mugambithani wa marimanti no Lincoln Wafula na taririte mathina jaria bagukurukira nontu bawagi bwa mathaga jaria kwendeka ugite ontu bubo ne boringithite bunene ngugi ya wentere Wafula ruga rimwe ne lazimikaga kinya gukombora antu ao bisikenda gukinyaniria ngugi ya Paul Kabithi eda reportage na njira indiko. Kuringana na magistrate wa koti ya mutawa marimanti Mheshimiwa Mbayaki Wafula na yate koti ya nintiro entere ino chiatharaka mwanko ngirichiri na mwanja ara mwankani wa ngirichiri 13 irio yanjire wako bagatura bakomborete maobichini makanjo akagita. Nashukuru kwamba serikali imetuwezesha kukamilisha ujenzi wa mahakama mpya. Mahakama ilianza mwaka 2007 na ujenzi wa hii mahakama ambapo tunatazamia kuingia ulisimama mwaka wa 2013 na ujenzi tena ulianza mwaka wa 2023 mwezi Agosti. Mthi wa ijaki akithiria tayari koti ino nirikitia mwana kuwa yakito kwa miaka 12. Lakini kwa sasa jinsi hali ilivyo, tukiweza kupewa funguo tutaanza kazi kwa sababu kandarasi imekamilika na tunahitaji tukukagua ile inaitwa inspection and acceptance committee ikae na idara ama department ya building services idhibitishe kwamba kila kitu kiko sawa sawa kabla ya kuanza kutumia mahakama. Tunatazamia labda kufikia Agosti 1 tunaweza kuwa tumeanza kutumia. Renderwa niba kwirigirwa kuthamira kirikoti no imbia. Tunashukuru mbunge wa eneo hili kwa kushikana mkono chanda na pete na msajili wa mahakama na hakimu mkuu Chief Justice Martha Koome kuhakikisha kwamba anga wananchi wa eneo hili wataweza kuhudumiwa kwenye eneo moja. Hapa hivi huduma zote zitapatikana kwa pamoja. Mahakama zote zitakuwa kwenye jengo moja. Afisi zote zitakuwa kwenye jengo moja. Tutaweza pia kuwahifadhi wale wanaoshikwa na kuletwa ili kusikiza kesi zao hapa kwenye mahakama moja. Kwa hivyo kuna zile tunaita holding cells. Kiripotera Weru TV kumantere chiatharaka thokoni ya marimanti Bito Paul Gwakabithe.
kuma taunini ria nene gwita nturene ya bodaboda ni gintu taita utamiona nuntu ichiejire kenda kuthiria antungendwa mwana kwithirwa bodaboda ni kitharimo kwina mpangaire ichithite kiri murumo jwayo ukeja kwithirwa uri mutemanio ne kirasine kana kinya ukigeria gwitika thimu go kamba gwetera ikuruke nuntu bo murimo juu jote kureka ende nturene emwe gituma kia bikibiki ibakiendete nuntu nikibatethagia gukira gwikieria na kinya gutwira maindukira. Mwandiki wetu Antita Martin Mugambi ari na gichunche kia bithatu kia ripoti ya mwanya ya murumo jwa mpanga. Gichunche kia bithatu na gichunche kia muthia kia rugono rwetu mururumo wa mpanga muthenya we munthi gikinyite na tugikinyaga muthia uketha koro ntujomba koro igatiga sauti ewi eguru ito thirikai ne twecirie ne inyiwe oneka ria kuruma moneka matanaga nie ndathire mathiko kisi na twatongurwa bikibiki nyingi muno no tengi amenye kana jiembere eu no tengi amenye kana twena jio rugendo ruraja sana eu ko bikibiki ne inyiwe sauti ewi tembega eteko twigwidia wega ntono gitarira muntu akumbesa ketha ne gintu agula bugitara mbesa ka bukamba gwikara bwetere ambe kuruke mururumo muraramo na gituma kia bikibiki gitwikite mpanga maturani na mamu monthe tumaraithiritie kiri gichunche kia mbere na gichunche kia biiri rugono rwetu rwa mwanya mururumo wa mpanga muthenya we munthi turira ithama wega maramajanagia na bikibiki ni itutethetie antu ni itu family ni ikurira bo na tena ni igututethia tiuta turi majenzi ni gututetheria tutikubata kuthi kwia ni gututhukumithia na tutikubata gutonera wambani anawegwa thaino tariu maguta mari metiu nitukuria thina muno nuntu niwithirira utikubata kuthukuma wega nuntu buria urekagira maguta maragukinyagia bora gendaga thaino matigugukinyia no bindi rongera maguta mangi rwaria na atongoria na nkinya thithia bikibiki mwanya bariuga bikibiki kaumoka mawira kiria Kenya mamilioni aramiche mingi yomba kwithirwa ikirerwa kumania na bikibiki. 2 ease of movement, cheaper, easier movement or mode of transport for our people. With as little as 20 bob, you can be able to move to a certain area. Accessibility. We cannot say all the areas in this county or in the country have got good infrastructures. There are places where vehicle cannot be able to reach. So anytime you can be able to access even the most interior parts in this country or in the county. So it has quite a lot of positive impact. So senke bana ndi at least tumeshikilia tukitafuta mamboka bana, unaona. Kwa hivyo kama si senke kama saa hii sijui mama bana angenitoka man, usikii. Senke ndo imefanya saa hii nakula, at least napata kitu na kanja kenja. Yani kila kitu iko sorted. Yani najituma tu venye inawezekana. Though bana niko na mabalua hapo zinaweza nipeleka mbele, lakini wapi usikii Kenya bana ni connection mkuu. Wira ya bikibiki kume gukinya ndeni ya nthiguru ya Kenya ya uthiria rugendo muntu tari na nkari ya kiombaga gukinya mucemanio ni kana arathiete amwe na muntu urori na nkari nthaka ino cionthe nontu ite mawira ni itethetie nthaka muno kiri mawira wa muntu ona wira na bau bangi ni transportation ko biranto kinya baria machinani kuma bila town bau bangi nthaka ino nontu bwa mawira ma thikari gwitite konia nthaka nyamwira mawira kana nto maethe wira nipo nthaka cionthe wondia ciathie kinya mauntoni ma bikibiki thiini wa Chuka number 1 nicio itumagirwa ire muthemba wa transport kukinyia ntumechie kwao no tume balabala nacio itebota balabala tendo thewega bure igakinya muntu mochie baubawe ruku oguna njira nkube tutumagira indo bikibiki ya gugukinyia mo
Kũringana na athithia bikibiki kũja kwa bonda kana bikibiki nĩ gwatemire mawĩnyangia na nkinya mawanangi matũrani marathira ara yuthi na antu baingi bara batari na wĩra bathũngere kĩrĩ bikibiki matũrani kintu kia mbere ni ili available kintu kia mbere sengi bantu bonthe nduthi ni kuonekana anoga kolwa ni mashinani guteage aru mataoni ya thikurekia muntu mashinani etetie kuonania riu nduthi bantu bonthe anoga kolwa ni biti nau ukenda kuthie sengi utemeaga bana mani nduthi kabaka nduthi alafu ontonge no kuona tuyo njeci ni tuthomete twina ithomo mengi muno mbati museva na maundu mangugi ndikwenda kwariria maundu mau ma thirikari ende ngugi bana guti mboka hakuna mboka man na kembele kila kengenetie thiini wa bikibiki ati kuma rira bikibiki ciacire wamba na micieni wa nguku no abuthabuthire namba tu unyui wa njovia nau no abuthabuthire kuma bikibiki ria ciacire bikibiki ino ni itutethagia nginya kuthomithia ciana tio tuteandike ni thirikari koguo ndigatwiguca twandikite gukerukira bikibiki namba 3 bikibiki ni cia tubuthirie nginya gukua mirigo nonto ni itomeka muno ni itomeka no kuwe na bikibiki kuma nginya ukabira muntu murigo bo kwenda thina ira tona muno ya bikibiki ni gutuika njira ira tutumagera itegucaire mbega njira ino ni thukangu muno nonto kumwe no genda na mirigo ukethera utakinya wega kuringa bo njira ikari mirigo emo gatiga njirani nonto wa bikibiki one mathina mara mamwe tukerukagera bikibiki-ini tugacoka twacokeria customer ciatu nkatho nonto rĩrĩa twambĩrĩria kwaranĩria namo maguta ma banda nĩ matwegucaga anwegua tũtegwata mũcara ũrĩa wagĩrĩte kũringana namo na kũringana na uchumi rĩu nĩ gatũgũkĩganĩria bũkũ kari kenda wa muntu ona mũtu na ũyũ ũrĩ mũthia wa gĩcunjĩ gĩetũ kĩa bithatũ mũrurumo wa Mpanga kĩripotera ndeto cia werũ kuma gĩcigo mbunge kĩa Mara mbĩtagwa Martin Mogambi. Kurikania kiuria getu kiri gwotuko bwana rwa turi kuria maoni jaku ni jari kwiguru ria kurugurwa kwa thoko ya Miraa nthiguru ni ya Djibouti maoni jaku ni jari kwiguru ria kurugurwa kwa thoko ya Miraa nthiguru ni ya Djibouti tana mbere kwaranira about 23578 no namba yetu SMS kurikania kaigogwa namba iwete na mari kinyajari ku Highway TV Munene Kadhiari Muti netko well represented vizuri sana kufunguliwa kwa soko Djibouti. We are so happy. Ongea Kambera, it's a big achievement to farmers and businesses in Meru, but hope Wasomali will not capture this market. Murimi kumantere cha Kiengo, iboga sana. Basi Dadi Cool Muturi kumantere cha Mbone. Tunashukuru sana kwa wale wanasukuma hiyo mradi wa Djibouti. Na Kalankware, Adhiro Rojine, Areto Moendia, aduga tunaambio walioshughulikia hiyo soko ikafunguliwa. Asante sana na Mungu awabariki. Rikana 23578 ndio namba yetu ya SMS. Unatoa chokera tuketha tuikureta ripoti ya gavana wa Meru Mutumanto Ithinkia guchemania na arimi na kwithirwa agitariria mibango ya thirikari yawe kiribo ni nyume kagitagate kuraja ugeta kuraja. Kambuni yetu ya Rhino Mabati egwethete maguriko gwithie kugwithia kiri mabati jonthe. Kenero ofa yetu special ya factory kiri mabati jonthe za tile profile za Germania tile, Jamii tile, Espana tile, Jamii tile na Roman Jamil tile gauge 28 made. Ara maguricha gwete kuma magana jana na za mirongo remo nkama kana mugwanja za 45 wa kilomita, gauge 30 made kuma 680 na ndene 625 for meter na gauge 30 glossy kuma 575 na ndene 499 nake. Okenda mbeshe cia kuciurire guru ya toye Murangi turiongire na arua ukenere offers cietu nawe Mumeru akiuga murojo na inchoni ukuruva mwato aja Rhino Mabati twethire tutugikuthondekera mabati kwa miaka nande na tutakuringa nthi. Turiongire industry yetu ya Rhino Mabati erere kithoka njire ya Meru gweta Ruire kana turingire thimu namba 0729 628199 kana 0740 229609 weka oda yaku. Ameru ndewerere mbere ng'ombe gekaragwa
Rhino Mabati, mabati zetu tokarie bietu. Rhino Mabati, do it best on top. Watu magabi kishombe isibele tuinsa wafikisa sizungulunkulu kuja Zulu safike sathi kuyosalwa embu bahlangana mehlo kanganga basi inkosi yobanamandla. Keke kabeja na kamutu wake kenda nje kwitherema nekara nice siri ni mutujo nice extra premium mutindi je na kamusere inyaju twenaju jwambishori kuma nice rice millers moya Mogori wa kinyandu kene eti ya motujwa nice extra premium. Nkima ya motujwa nice extra premium eja nampwe ena mushamujo mudhongi na nikweta kogwe na nje ku nutrients na shio chabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motu tujonge ne nice extra premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watu ikawe na kioria yende kithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. She nice na nice extra premium. Bage gweta na mbere kurumira nteto chietu tugicokera gavana wa Meru Mutumanto Ithenkia na atemanite na arimi bamawa kuma Timaon borin betikaniritie arutingo yubakethiro bakimenyero ura kubatere na kinyoturo bo kwagira nkurukini betikaniritie kurutaniria ngugi na thirikari county rungu rwa gavana Mutuma toro tugutarirwa ni Muthuri Muriukia. Muthenya narua gavana wa Meru Reverend Isaac Mutumanto Ithenkia na tirimene nene kambricha mawa ira mono chita ngugi wandie kisima na Timau na muno jone kwaraniria nikenda gutigira ngugi matiromba kuinyerua kagita kala bakuita ngugi miundeje again. So some of the issues about the low payment, the salaries that they are getting, they are very low. They are talking about that. Another thing is about the working hours. They are complaining about the working hours. They talked about fair treatment of workers, that is the people that are working in our farms, payments and regular salaries. There are farms that they feel that they are not paid at the right time and they feel they are not paid well. Bakiwa nandi ibombita gwetikanĩria kinya ũkombĩkana onjorithia baba no betentere imwe chetikane negembe na rakuna miunde menene mwankene jo isoro na kaunti ingi na kuthithia onjorithia bubu no ndubagate thire mandu jegio karia na kinya Meru betho bakiona ngugi na ngavana bera bombe go expanding nkuruki bombe gutamba tamba nkuruki gutwike inyate kisima ki no ntukwe mo twikire na guchwa miunda etebo isioro so bere ano that akachwa miunde ngia tonyete nya na area nya ndera twitara kwina miunde miraja muno kuma tigania igeta monke gembe the northern grazing zones kenda bareta activities yuku bomba kwa anto ibaruga ku bomba kuleta nduje ku bomba kuleta shukuru bomba kuleta sibitali kenda anto betu bomba kuona services even as tukidithia raini ire gwitwa Horn of Africa. Indira mana bubu kile mandu jegiriti na mbere betho bakirikania no manga sibitali na barabara ya chintere yu chitho ikiagirithwa na gwikira ndawa bombe sibitali iria kuria bombe gumciikira ndawa bombe gukuchithiria facelifting gutwike sibitali igwita Monkalevu gutwika Antonova mameku bakiona uduma bakenderea gututetheria kire mantu ya kuthondeka njira ire around miundene una ome miundere na neighborhood
na nturene around nare kilio ile tukita corporate social responsibility na zaidi kuleta ruji bakiwa na ndiko kagita wakagita baketha bakithiurunka kimundeji nikenda gutigira mambo yone barikania jakudo jakirikithua reasonable working hours. Some of our people feel that they are overworking, like we don't adhere to national labor laws. But primarily, Your Excellency, for inviting us to come and brief you and to listen to your concerns. For me, I think what we've noted with a lot of concern some of the concerns that you have, which you've been brought, and I think the best thing is we need to go away and we need to think about ourselves about how we can help actually address those concerns, because it's Athomi ba skuru ya Kanyakine ni bachemanite na aritwa arimo na aciari kenda gucoa ntaira cia gukiria skuru iu agwati mbaru baba mebetikanirite gucokaniria nkuma ya skuru iu na gutigira kuri na mpumi njega iri njira gucokaniria nkuma ira yaurire ni betikanirite kugwatanira na kwaja na utethio bunthe kenda gukiria kithomo mutugikare na ripoti ije. Ni jumoro to jumwero jwa skuru ya ndaka ya Kanyakine ati bagokira kairi jureti ni bamwe barito barabatho magira skuru eje gatenema narua bagedionga kwararira na bondi ya skuru arimo na kinyaritwa bobo yete nyume aboko no uremi ankereta no ka skuru yete tena mbere kugwana kweni kampumi nekirikano atori baskuru eje au kaberena ne barethirita bagechumira njirene na mathige bakemena iriora skuru eje thirite kigwa na skuru eje twirire twarene na kire skuru iri kurukagia ritwa kire kaunti ya Meru na kinya kire mongo jwa Kenya miaka iganona iria kirukite shukuru yetu itithiritwe igi perform bwega wolorio tumite ona community ona antu bare bangi makiria babana thomera guku begwa bauritwe ni inya muno community niregwite itikenetwe ni worou na kwagia ona thina kiri the neighboring community nonto bwa kuona shukuru yetu ya Kanyakine itigu perform bure yagiririte twinde tuli members ba community eje na stakeholders tutakenete rira turona shukuru eje itu perform bwega. So Kinyarya community raisa happy names protestaga we could feel it. Miedi meka yekorokete skuru eje nethirite kia mukira mwarimu munene omweru na kinya nethirite gechencho tongeria bwambondi bure na ndeba keria bakuga bagatigira mwana agitonya skuru akethira kia mukira kithomo bobwega. At times ne twithirite tukitwe in a lot of pain tuona ana bamwe barabeja Kanyakine batwika wasted na bakauma bate antu bena future mbega kintu kira kiathukagia skuru eje ni utongeria na utongeria buroje bobweru nikyo tukua kinyani ngoro tupume ta community eje itu bate twe community tukugana ndi ngogeria gwiteka skuru ni ngugi ya kurigaria muthiene akia mababa barua kerekerwe KCSE kia mwaka jojo bagatigira bakumakia mugongo na mpumi irie kethire kiumira kuonania uni omaskuru eje gukira na iri na kathari bakeja na wirani ati atori batethithia maandamano kaire ni untu bwa skuru eje kugwithia ritwa o skuru ira cietharo cikite kuigua Kanyakine bwamigua ni rokirire ecoke aria yari kagitha kau tukwariria kuma Kanyakine gecigo mbunge kia Southiment nke report ratito cia Wero Juma rekwa rietwa ni Mutuge Kare akariba thiroga itigembe South Runguro Murandi joruje na rietwa gatuntu ne boitha jurajo ambirirwo 1996 ni bakurombo tethu bwa miberethi kenda gukinyanira kiroto gya gukinya ruje miundene ni bakurombo tongera ba MC wa gavana Mutumana minister wa ruje Eric Muga kubatetha na miberethi gukinya ruje nture ne kenda kwebana na kinyamara kya wagi ba ruje rwa kunywa na kinyakurima Dennis Bugendi na Chionkuruke natoka bwethi yao
kenda rwiro rwakila rwiro mulandi jwa ruji joga tontone bwa itha irrigation water project jwa akaribathi rugaiti gicone kya ubunge kya Igembe South jwa mbiri rumwanka jwa ngiri 1996 bagwa timbaru ni kambuni etagwa Plan International gwita ruji murone nteresi ya nchenge wa dini ya kego ya ntobochio initeki twakirwe ni Plan International ya faro muriungi arikuo pressure tank twakirwe imithika linturi ya MP Plan International eko face out kwa tweka riu nende twina thina mbeca twerio swa mbeca watuka tutikuona Peter Munya nawe agutwika ngavana na baire mibaibu imikai na kuba kila gitangi lia kila itumurungi minister Kanathi arabata na kubira ni ithima kwenja na kawira nawe agutonya araba mibaibu imikai ndi mwankana ndi no bali na murigo jumunene jo mibaibu matangi na into bingi bila bikwendekana kuthirikiria murandi jojo abata ntumwa iji bagatumana kiringava na mutumantu ithinkia minister Roji Eric Muga na mubunge Njompo mwirigi babatungatire kuma mwanka ke minitangira ya kire milioni ya twangiri manatatu ne kilomita kenda na pipe irende cia inchi nyanya cia plastiki. Kwa hivyo itukuromba bwana Moa mwana wetu itukuromba bwana Excellency Ngavana mutumantu ethingia mbasa bato support no nduro kulima itukwenda matangi 10 na yana ya teaki itukwenda ya babu iyele baibo chachuma. Kwa hivyo itukuromba rwero nduro kulima mba otwe bokioto ekira rwe bwana Ngavana mbwena Moa to akunda rwero batu atho twetia musanda kweli nibwa muno ntubaruto kutwa CS Roji ndene ya Iembe no ndene mero utesi CS ungi twa igombo tutethia tinga CS Roji no ndure kambari akwire ni nyonta eitaria president wetawa Moi ningilo weterwe araewa unene araethwa CS wa Roji na atethie kamera Roji ko nawe wana CS mwa bito meto tunenkro owe ne kenda mero yonthe ithira nyonte Roji bebari kania thiruga itithine Roji thunguthaga o marogoto aria mutungi jumwe bathuguraga kirithima biantu kiumbe na shiringi 30 batwe ni turite thina urio tangiumba gutarika rwe roro rwenjirwe rwambirirwe 1996 kamware gakwa karia ndagire kambere thai ni mwekuru na umaga tukuthira inya na tutona roe mwanga thai mwekuru akarega kuria ngirini atebua mwekuru akarega kuria metameroni ithondeketwo na roe atebua nikio kuona tungongonyarite u kana ni atia ngekoro atweto ngavana nginya ngavana re na tonyerere ntato hii katonyweroe na wathani uria arojire wa miaka ithatu na tukiugaga atiri twanywa roere tukamuongerera tukamuongerera miaka ingi 5 lakini twarega kunywa roere tato itioka boya mutumantu ethingi orore ngavana arikana antu bathiru Dennis Mugendi Weru Njuma Igembe South County ya Meru. Bondi gutegera wagiru bonda wacha kugira Pest Control Products Board PCPB ndi gutumiria kuthurana monija mwingi kwambira na rwa tariki 25 mwaka tariki 24 mweri June na arimi bakaya wa maoni iguru ria mitaratara ya kwagirithia ribo ciao na urenda wibati kuthondekwa na gwikwa arimi bakuru gutonya kiri website ya www.pcpb.co.ke kenda kujuriria fomu na kweja na maoni jao. On that note, maybe mbere tuthirie kalawa kwina nini omboneti ya public participation or something imbibweneo mwaka uyu wa 2024 PCPB na serie kikindo uterene rwa wika labels na label kainge ni sienda ikithoma na mpangilio urayo ekine dunia yonthe kwe mpangilio wa labels yoeka dunia yonthe yoetwa globally
harmonized classification and labeling of chemicals. Na pe science ni chemical. Rĩu twabithire label ciatu kenda ciithia cikietanaria na mubango wa dunia. Ura label ibati kubangwa na sheria na kulukire. Rĩu tukwenda ni essential. Ciuma label itanjo thai, cieta label format yetu mpangilio ta kwina changes nene niko umethia bubwa saindi ebuya nkoroki ruto kwina area arimi antu bakenya bonthe baina kanya ga usangia munjandala yu ya kusensia lebu cia tuchume ki tunacho thai kiuta ki format yu itikani tune dunia yonthe kenda ithira ni rahisi kuthoma ni na mbisa kisungu rahisi tu set statement tukwe kenda ari mubamba usithoma na njira nkwe riu ukatuthomera message eu na antu bamiru na Kenya yonthe ibakwa invited kenda baikia comments yao ki mupangilio tunayo na baikanya kuma ntuku ya nario 25th July mwaka 24th June, 24th August ni mweri yoma mugima na baita ki website yetu www.pcpb.go.ke baita bakona ka form kariau bayuririe na bakotume ofisi netu na kwena email yao info@pcpb.go.ke kanya kwengi md@pcpb.go.ke no bauria ciori yao na ka form goyuriria kinyako no keye na email eu na tugairio karande tone maonio nikenda torita lebo kuingana na mpangilio ya dunia tutania na dunia yonthe tutikania tu antu ba Kenya inatomba gutambea turi amwe. Kambuni ya ukinyaniria iria itongeretie Kenya Safaricom no itite na mbere na gukungwira miaka 18 ya M-Pesa ukurukira mubango jwa M-Pesa sokoni jurajo kinyete account-ini Miru ntuko ya Narua hiukari ntuko ya Grow with Safaricom Business rego tetheria biashara gwikaria kumania na mathina jao kiri mitandao. Kampuni ya Safaricom na ndimo ya Narua ni tirimene na biashara nini na kiote kingi ni kuthabake baitana ntaira mwanya urabagaita biashara ciao na chito chibaguna kukurukira mutandao ja Safaricom jojo no gunikire biashara iji. And the reason we're here and the topic today is fueling growth through innovation is to share with Samson and many other small businesses some of the strategies they can put in place to be able to grow their business further than this. As you know, what we do in Safaricom is to connect, protect, enable and transform businesses. So the conversation here, led by experts from Safaricom and from outside, is geared towards helping the small businesses. Safaricom ni kampuni ambayo ni ya Wakenya. So tunataka kuambia Buy Kenya, Build Kenya, tumeshikana pamoja, tutaendelea kuungana pamoja, kuwezesha biashara zetu zikue, zipande juu zaidi na tutazidi kuwa hapa. Bakiuga na imono tojao ni kutikira kagita kana biashara gwita ngugi atinogwa nenda wirigiro ngugi wekethwa igikura. But haswa kitu ya muhimu ni kwamba kujua wakati Safaricom inakupigia kukujibu maswali ambao umeuliza, tutakupigia tu kwa namba moja ambao ni 0722 000000. Usipokee simu kutoka kwa namba ingine ambao watu wanaweza kukudanganya kwamba wanapiga kutoka Safaricom. Kila biashara baba bagwakirira mwe jaba thomete ni gutigiri bakugire ngugi ciao na mana gutumira njira cia merei iriketho gibatethire muno gwitithia na mbere biashara iji. Ndaje nyakurigara kethira bita biashara mona pochi ya biashara mtu ambikira mbecha na ngaita na ironde ja kumenya no mbenirie mtu airtime na pochi ya biashara na akathithia baita 35% ya mbecha ira bikirite gipochi ya biashara. Kingi no bakothoma ne ati nkigura into ome tuge kwe murigo nkugura ome China, Dubai no ntumire M-Pesa global no de mbecha kuma kare ya China ukurukire M-Pesa na murigo jwaka chukomba gukinya reka ntubone biashara yako ithia na truga visibility brings marketability antu ora bakara bakiona gagintu ni ubagite kaya na ni ubakiguraga na ni ubatonyana nakyo kwa undu uria muntu rawo ndera ukathithia biashara yako mithete rungura metha miukirie mikire gurura metha mikire ki mtandao mikire ki technology reka muntu ngamenya ngugire okuthithia thitia ngugi mitikie na reka ngamenya Buthuri Murioki buri juma mutiriro kangangi.
Tukubona arwa tukuretie maoni jaku ni jari kugukonia thoko ya mira kuoneka nthiguruni ya Djibouti baga no tubantu meri chaku kukurukira 23578 ijire ithatu ithano mugwanja inyanya thome tumeri inka imbere tumaruka hai Weru TV minaitwa Kiarutara kuma Wambolisa ndikirite Ndela mu county na hata tukipata soko ya mira Djibouti bado Makateru wataendelea kuweka wakulima mifukoni. Kutokana na soko Djibouti ni faida kwetu hapa Meru. Robert kuma Mokene, thank you so much. Vizuri sana kupatikana kwa soko ya mira, ni asante kwa Mungu. Mwenda kumanteretia Marudhiene Gembe Central. Kufunguliwa kwa soko ni furaha kwetu sisi wa Meru. Kaimu kumanteretia Mawa, hivyo sana. Ungia Kambira, tunashukuru kwa wale wameshughulika soko la mira kwenda Djibouti. Sasa watoto wetu watasoma bila shida pamoja na mahitaji mengine ya kinyumbani. Kirimibeka mkumanteretia iko. Hivyo gata nambere kwa ranilira na bawoto tumirira ntathoma ngatigira ngo chithoma kirinde to cheto chia Weru njuma ithatu kagitenega kanimo kwa mwaka studio cheto cha Weru FM kiri mubango jwa Reggae Extra nyumene ni mubango jwa njuma sako beta gwantinyari kinywa monaniri wa mathithio okari Purity Richard.